laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmanir rahim. Wano wirden non wa salatuka hiya ibadallahi as-silatu baynaka wa bayna rabbika. As-salatu hiya amudu ad-dini wa qad amara Allah ta'ala bil iltizami salati wa adami tarkiha li anna as-salata ta'muruka bil ma'rufi wa tanhaka 'anil munkari. Laysa fi ad-dunya shay'un ajallu wa ajmalu min as-salati. Man hafaza 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan min an-nar. Wa dawamuka fi as-salati yumkinu an tuhaddisu laka taghyiran fi hayatika. وقال عمر بن الخطاب إن الرجل لا يصيب في الإسلام ولم يكمل لله تعالى ركعة واحدة. قيل له كيف يا عمر؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال إمام الخزالي إن الرجل لا يسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله، ووالله لو وزئ ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا. سئل كيف ذاك؟ فقال يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا، فأي سجدة هذه؟ ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. وسئل حاتم الأسم كيف تخشع في صلاتك؟ قال أقوم أكبر للصلاة وأتخيل الكعبة أمامي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي ورسول الله يتأمل صلاتي وأظنها آخر الصلاة فأكبر بتعظيم وأقرأ وأتدبر وأركع بخضوع وأسجد بخضوع وأجعل صلاتي الخوف من الله والرجاء في رحمته ثم أسلم ولا أدري أقبلت أم لا. haray ɓaawo en yettude allahu subhanahu wa taala, musidɓe tedduɓe. allahu rahman taala o haanɗo yettede o waɗuɗo ko yettirte ko. hiɗen yetta allahu, hiɗen ɗaɓɓira allahu ballal, hiɗen insino e allahu, hiɗen toro allahu subhanahu wa taala yo dandu en piiji ɗiɗi. en torki allahu ko kanko wawi, ko kanko jogii, yo allahu lanɗo on dandu en bone golleeli. yo allahu rahman taala on dandu en bone pittandu meɗen, ɗum bone ɗiɗo wonkiji meɗen, bone kiiɗo wonki meɗen so won sinayki. en torki allahu subhanahu wa taala yo dandu en. yo allahu rahman taala on dandu en kadi bone golleeli meɗen ɗiɗo piiji ɗiɗi. si woni tagaɗo daɗiɗi, haray wallahi o daɗi ko ɓuri e mawnude e ko mawni ko. bone wonkiki, sabu haray ɗon anndi wonkiki no sendi e pecce. no woodi wonkiji goo tawa qur'ana wiire ko heewɗi yamirde ko boni. awa kadi haa nde soholirta e ko goɗɗo golli, neɗɗo yo si soholiri bone golle muɗon ɗen, ko bone golle makko ɗen ko ɓuri hewde kon o nanggitirte. ɗum noon hiɗen seediti kadi kala on mo Allah fewni majjinoomo heɓotako, kala on mo Allahu lanɗo majjini, o muuyani hoore makko, o faalana, o suɓani hoore makko yaani majjere nde. sabu eɗon anndi enen tagaɗo Allah no tagiri en noon no serti en o tagiri wana malaika en o tagi ɓe waɗani ɓe direction gooto. o wi ɓeeɗo ko la ya'suna allaha ma amarahum ɓeeɗo ɓe yeddata Allah ko yamiri ɓe kon few, wa yaf'aluna ma yu'marun. o tagi mummunteji ɗin o fawaldi hay e hunde ɗiɗo ko ñaamayɗi, yara, waalo, ɗaano, ɓeydoran on ɗen ɓeydore ni, ɗiɗo hunde fawaka. o jonnalɗi ko wiyete kon hakkille ko o fawira goɗɗum e majji. enen o tagi en o jonni en hakkille ɗen few, o accidi en e suɓagol ngol. ko ɗum waɗi si wiɗen wa man yudlil, kala on mo suɓaniɗo hoore mum majjere nden o majji fala haadiya lahu.
Allah ala majjinde hay e goto ko ɗum waɗi o wi nokkugo o waɗani en laawi ɗin ko imma shakiran wa imma kafuran ko so woni anti anday o yettanema Allah on ma ɗum si o yedday haray hiɗen seediti wonde man na reweteɗo tawa dewal ngal nafay hay e goto ala ko kanko Allah tun kafidiɗo alanamo hiɗen seediti nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni jiyaɗo makko o ko kanko woni nelaɗo makko o ɗum noon iɗen wiya ɗeɗo ayeje ɗe fillotoɗen daiman Allah subhanahu wa taala no noddi en fof ɗo inni kono jawɓe jeeyede ka Allah hule Allah no hani hulirede noon fof wota on jaɓu mayde nden ƴetta on ɗo si wona hara ko on hattimɓe jebbilanagol Allah subhanahu wa taala ko fi honɗum noon mono yahude o anda ñande o yaata himo dowa eɓɓidade mayde ko cifotonde nde tawata neɗɗo wawata andude ko hende tuma nde arata Allah yewti hen ɗum goɗɗo andata ko hende tuma o mayata ko honto o mayata ko honɗum watta janngo tagaɗo anda ɗum ɗo eyi e kadi ko ɓuri hewde kon si tawi woni goɗɗo wuuri e hunde koye ɗum o mayata wa man asha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'isa alayhi ko ɓuri hewde kon si goɗɗo wuuri e hunde o jokki ɗum ɗon ha o maayi e nder ɗo koye nder ɗon hunde o mayata ko ɓuri hewde kon kadi si goɗɗo maayi e hunde koye nder ɗon hunde o immitoyto ko ɗum waɗi wiigol miɗo accude ha o ɗo saayi ma mi waɗa ɗo ni ma min ko si mi wi ɗo mi hooti e nokku goto ko toon mi feewoyta ɗum ɗon haray ko faljere molanade musidɓe tedduɓe ko heɓɓitagol ɗo hande laawoto subhanahu wa taala wi en yaya ɗimmo o wi konon yo yimɓe o noddi en ɗo e inde insane en fof o wi hule Allah o taguɗo on o tagi on ko e wonki wooti ko e kiiɗo wonki o tagi sonna makki o saaki hakkude ɓeeɗo ɗiɗo ko heewi worɓe e rewɓe daneɓe e ɓaleɓe ɗum ɗo hande kadi kala ko yiiɗa ɗo ko asli mum on ko e kiiɗo wonki wooti woni noon no labanamma woni no kanamma woni no rawnamma woni no ɓawlamma woni kala ka hoɗiri anna on fof ko ɗum waɗi produit Allah on ko gooto a yiyata ɗo o goɗɗo tawa ka Allah waɗi gite makko ɗen ɗon e ka Allah wanno gite wonɓe Afrique to ɓen wona nokku ngotu ma ka waɗi kinal ngal ɗon ɓeɗo no potti kinal maɓɓe ngal na ɗon woni ko hella ɓaawo ngal wontiri Allah wona noon kanko waɗira ko ɗum waɗi si a yii tagaɗo en fof ko ɓi adama o wi en hulu oɗo Allah taguɗo en e kiiɗo wonki go wooti o waɗi kala ko yiiɗa hande kadi woni janɗi woni fanɗi woni rawni woni ɓawli on nantodira o wi waɗi on shu'uban wa qaba'ila hadafu on fof ko lita arafu o wi ɗum noon yeesoto on inna akramakum indallahi ko atqakum ko ɓuri teddude e moɗon ko ɓurɓe hulde Allah ɓe woni on hulu Allah o mo hiɗon torodira hiɗon accindira sabu muɗum jokkon en ɗanji ɗi hakkunde moɗon yaw gandude Allah wulan ɗo no tombi himo suti e kala ko on ɗo wadde ko ayat tammo o musidɓe tedduɓe o wi o noddi en ɗo kadi e inde iman woni kono yo jawɓe jeyede ka an jawɓe hoolade lan hule Allah hatturde e hulugol wowlol ngol ɗo konngol goonga ko ɗum woni la ilaha illallah tabitonge ko wolɗon kon sabu ɗum ɗo woodi ko yamiri no woodi ko haɗi tabitonge ko wiɗon kon si on waɗiri ni moƴƴinante on golleeli moɗon ɗin fof si golleji mon ɗi moƴƴinama Allah yawtanayi on bakkatuji moɗon ɗi o wi on faamu kala on ɗoftiɗo Allahu o ɗoftinelaaɗo makko on haray on malama malal moolanangal ko ɗum ɗo wiyete maleede gañagol haray ɓawti ɗum musidɓe tedduɓe hiɗen anndi hiɗen yewta e fii muɗum ñande o ko ɓuri wonde goonga kon fop goongaji ɗin fof ko yahi haa ɓaaroyi tawi haa hannde hay feetuɗo wiyaali ɗum ɗon wona goonga ko deftere Allah nde ko ɓuri moƴƴude e tagaɗo wuuruɗo ka hoore leydi ɗo maayi ko ɓuri moƴƴude ko addani ɗo o tagaɗo koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addani en ko ka diina ɗo o wi o accidi en e deftere Allah nden e sunna makko o waɗi en e laawol e jemma e ñalorma seeda e laawol ngol ɗum noon o wi kanko
nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu seeditani en ɗum e qur'ana nokkeeli ɗin ɗi fof wonde manna si tawi ɗon faala fewde tun ko ɓaawo o ɗo iwtirton o wiyen wa in tuti uhu tahatadu si on ɗoftike o haray on feewi o inni si tawi woni hiɗon yiɗi allah hiɗon yiɗi yaafuye allah on in kuntum tuhibbuna allaha si tawi woni hiɗon yiɗi allah hiɗon yiɗi yaafuye allah on ko oɗo jokkoto fattabi'uni jokkela yuhbibukumullahu allahu yiɗay on si o yiɗi on o yarlike golle mon ɗen o yawfir lakum zunubakum o yawta e bakkatuji mon ɗin haa ka aya o haaɗoyi ton kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama o yewti en e hadisaji ɓurɗi raɓɓuɗude ɗi annduɗen en fof o maaki man ahdasa fi amrina lahaza ma laysa minhu fa huwa raddun kala arɗo ɗo addi goɗɗum ɓeyditi e koko boni ɗo addi goɗɗum wi ko diina tawi ɗum ɗo alano nder ga nelaaɗo waɗali sayna aboubacar en sahaba en makko khulafa ur rachidina al mahdiyina waɗali sahaba en waɗali tabi'ina waɗali tabi'i waɗali yahuɗa moɓoyɗa ɗum to wiɗa ɗum ko diina anndu haray ko goɗɗum wonɗa yaltinde e diina kam fi anaadu konko wonɗa e addude ɗon fi honɗum e allah kañum yahino ha o seeditani en o wi al yawma akmaltu lakum dinakum mi yahi mi timminani on diina on wara ditu lakumul islama dinan mi suɓani on islam o diina mi noon ara hiɗen seediti ko ɓuri moƴƴude ko addani yimɓe mum ɓen kon fof ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam addani en ko ɓuri bonde e ko boni kon fof ko fuɗɗa ukka ton sabu haray kala ko fuɗɗitande kadi anndu ɗum ko bid'a non e kala bid'a non koye hoore majjere woni ko fuɗɗi mojjere nden noon ko naɓata onti ko haa o hewtoya ka yiite hiɗen tori allahu subhanahu wa taala kala ko wonɗen wadde ɗo fof musidɓe tedduɓe ko fii ye en heɓu aljanna ye en woɗɗito ye en daɗu yiite kala ko tawi gollama ɗo tawi ɗum ɗon waɗay sabu onti hewtoya e yiite haray ɗum ɗo wona ko yela en torki allah yo dandu en ko ɗum waɗi golle ko julɗo kañum gollata kon e diina islamu fof no duwa yo worde e piiji ɗiɗi ko ɓa allah yamiri waɗi si golluɗa gollirano nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam golliri noon wopude ɗiɗo ɗiɗi haray on tigi wawata heɓude joddi ko ɗum waɗi o wi man kana kala on laatiɗo yarhabu fi najati fama lahu gayru ittiba'i lmustafa fima ata o wi wa zaka sabilu lmustaqimu wa gayruhu subul algawayati waddalalati warrada kala faalaɗo daɗude o ngol ɗo laawol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jokkata sabu si woopi ngol ɗo ko laawi ko yewtuɗen ɗo bid'a ko e majjere woni majjere nden noon ko naɓata onti ko haa ka yiteɗen tori allah yo dandu e haray ɓeru kunɗo saa'i hum on yaafoto musidɓe tedduɓe haray si woɗi faljireji garay ko immorde e seytane e min haray kadi mohadara on haray wona hannde o heɓɓanano ɗum ɗo mi heɓɓitoto woni kadi haray gandal ngal alhamdulillahi ko yiɗuɗo wona jannguɗo wona annduɗo haray on yaafoto si faljireji heeɓi ket nder tonɗe haray miɗo felliti wonɓe heɗade ɓe e ceernoɓe wonɓe to ɓeɗo e allahu subhanahu wa taala no ɓurni ɓe dow wonɗo yewtude on kono noon ko e muyɗe makko ɗum ɗo kadi woni haray ko honɗum mi faala en yewtu yeru oɗo e minitaji meɗen mberu o kone wi ko fii julde nde e fii himmeji julde nde haray julde nde musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo ɓuri himmude e moƴƴingol fiyaake neɗɗo julɗo duumagol maɗa an julɗo e julde nde e yeeso no ɗaɓɓira noon e maɗa ka sharia ko ɗum ɗo woni ko moƴƴinta fiyaake maɗa on ko ɗum ɗo malinte e dendanangal affaire ji maɗa ɗin ka aduna o e ka akhira o julde maɗa nde musidɗo tedduɗo ko ɗum ɗo woni jokkorgal ko ɗum ɗo woni connexion on ko ɗum ɗo humidirma woni numéro téléphone maɗa on hakkude ma e joomi ma hara wopata few andu kadi musidɗo tedduɗo nde ɗo julde ko nde ɗo woni tugalal diina mawnungal ngal allahu rahman taala yamiri jogitagol lisimagol ñiiɓugol e nde ɗo julde e waasude accutude nde sabu haray julde nde eno yamira ko moƴƴi hinde haɗa ko boni
alaka hoore gurdam meɗen enen tagaɗo ɗo ko ɓuri mawnude e ko ɓuri laɓede diini nde ɗo julde wonande julɗo. O wi kala o renduɗo e nde ɗo julde, kala reeniɗo e nde ɗo julde, julde nde laatantomo dalil, nde laatanomo annora, nde laatanomo malal e gañagol e daɗugol e yiite nge. duumagol maɗa an julɗo e julde nde e no noone no julde nde e yamirira noon yaha juulu, ɗum ɗo waylante goɗɗum e gurdam maɗan. ko ɗum waɗi no juuledegoy hiɗen juulude, kono ɓurandun no yurmi ha par ce que noona juulirede noon e wonɓe juulude ɓen no julde nden toppindirano no seediri e no yamirira noon. ko ɗum waɗi sayyidna Umar ibn al-Khattab ɓe maaki inna ar-rajula la yusibu fil islami wa lam yakmal lillahi ta'ala raka'atan wahida. ɓe wi neɗɗo no wuura e nder diina ha o nawya tawa ha hande o timminanali Allah darnde wotere e julde. ɗum ɗo ngalɗini sahaba en ɓe fof maɓɓe ngalɗini ɓe ha sayyidna Umar ko honno ɗum woniri. sayyidna Umar maaki o timminali ruku'u mayre on, o timminali sujudu on, koye mo naata tun nder toon gollira no faalira noon turo ɓanto. Imamul Ghazali, iɗen anndi Imamul Ghazali, ɗen anndi deftere makko nden, defte makko heewɗe, e hiɗen anndi fi majje ko ceernojo moolanaɗo. haray ƴewtagol defte makko ɗen koko wondi e fayida e hoore soobe. o wi inna rajula no gorko la yasjudu sajadata, himo sujja sujudere, o sikka nde ɗo sujudere hara nde ɓannay mo woni faade e Allah. o inni o wondiri Allah law wuzzi a, si tawi no sendama zanbu hasihi sajadata, junubu nde ɗo sujudere nde o sujji e yimɓe leydi makko ndimɓe fof ɓe halkoton. kanko Imamul Ghazali ɓe landimo tawi ko honno ɗum wonirta. o wi himo sujja nde ɗo hoore makko. haray ko en faamu islamu on nelaɗo maki ra'sul amri ko al islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. ko woni programme islamu on fof ko jaɓugol ngol konngol la ilaha illallah ɗo, gera ha janga faama ko honnugo la ilaha illallah yamiri, ko honnugo la ilaha illallah haɗi. kala ko faalaɗa gollude e aduna on no yowitiɗo nelaɗo on ko tagaɗo wawɗo ano wawɗa, sahaba ɓe noyono wawɗa, ɓe golli sifa muɗum, darano kamɓe ɓe golliri noon gollirano. si a gollirino ɓe ɗo golliral noon, andu haray ha joni a tabitali e oɗo la ilaha illallah. si ɗum ɗon feƴƴi ko nde ɗo julde ɗon hande nde gaynirɗa seeditade reweteɗo o sina ala si wona Allah, ko kanko neli nelaɗo Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ko julde nde ari ka deuxiéme pilier ɗo. ko honɗum waɗi si Imamul Ghazali maaki ɗum ɗo, hiɗon anndi nde eɗo julde kadi e telemma mayre ko ɓuri mawnude e mayre ko sujudu o. ko ɗum waɗi siɗen nana masjid sajjada wa annal masajida nde ɗo sujudere. o wi oɗo no sujja sujudere o sikka wonde manna ɗum ɗo koni mo ɓannude ko Allah subhanahu wa ta'ala. o wi tawa si tawi woni bakkatu nde ɗo sujudere sendama nde kanko o sujji e yimɓe leydi makko ndimɓe fof ɓe halkoto, o landa ko fi honnu. o wi oɗo no ƴetta nde hoore makko ɗo o tugga nde ka leydi, o wallina nde hoore makko ɗe ka leydi yeeso joomi makko jeyɗo mo on, tawa kanko ko soholirɗo fijindaru e geddi, ko sogondirɗo sahawuji e yiɗugol aduna, soholirɗo sahawuji e yiɗugol aduna. hay du'aji ko tawata o watta ɗo kon tawaɗi fof majji koɗi haɓɓodiri ɗi yowodiri ko fi aduna. hara faale makko o fof e miijo makko on, calcul on fof ko si o sujji o miijito o calcula. o wi ko sujudu hon ɗum ni. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki min on mi waɗi ɓuuɓe ndan gite an ɗen ko tawata mi heɓay ko wiyete ɓuttu o ka nder julde. oɗo neɗɗo goto no inne Hatimul Asammi o landa ko honno yankinorta an, ko honno waɗi siɗa wawi yankinade ha ka nder julde ma ni.
o wi min mi immoto mi habbira wonande julde nde mi mbaadina mana mi ƴetta ka hakkille an wonde manna miɗo fewti e suudu kaaba ndun ko suudu kaaba ndun woni yeeso anni dulle ko ɗon fewtete juule wo mi mbaadina ka hakkille an sirate on koye hoore makko mi dari miɗo lumbude mi mbaadina ka hakkille an aljanna onno ka junngo an ñaamo yiite nge hinge ka sengo an nano malaikajo ƴettowo wonki on no jogiilan ka ɓaawo himo ɓaawo an nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no taskade julde an nden ko kamɓe woni darde ko no min jullirde mi hattata ɗon mi ƴetta kadi ka hakkille an wonde nde ɗo julde ko nde woni akhiru salati ko nde ɗo mi woni sakkitade julde o wi mi habbira ta miɗo mawnidi julde nden wa mi janga ta miɗo taski ko afala yatadabbaruna alquran o inali afala yagrawuna alquran o inali si on jangata o wi ko si on tafkotako womi janga hara miɗo taskade ko moni jangude ko mi ruƴƴa hara miɗo toƴƴini mi yankini mi waɗa sujudu on hara miɗo yankini miɗo toƴƴinani allahu subhanahu wa ta'ala womi waɗa julde an nden fof sifani hara miɗo huli allahu subhanahu wa ta'ala miɗo jorti yurmede makko nden yilto mi salmina harale mi anda si tawi woni julde ande e jaɓama ma si tawi woni nde jaɓaka hara hiɗon geli musidɓe tedduɓe nde ɗo julde e enen juuloɓe ɓe hara hiɗen sendi joni e pecce pecce wallahi musidɓe tedduɓe si en ƴeewi ɓe wi'i wonde manna no gasa haray fewndo ɗo ƴetten tun hiɗen ɓuri en milliard julɓe wonɓe aduna on si en sendi oɗo ko wi'a hande muslim julɓe la ilaha illallah minen ko men julɓe sa sendi ɗum ɗo no sendi e pecce feccere moolanande ɓe arata juulugol few ɓe juulata ɓe ari juulugol wo ñande ɓe ronda ɓe adda ɓe juule julde nde ala ruku e sujudu salatul janayi feccere goono ton ɓeɗo no arde juula kono ko kopiyagol julde nde sa landike ɓe ko farillaji jeloni e julde ko sunna mo akkada jeloni e nder julde ko sunna gayru mo akkada jeloni e julde ko sunnaji honɗi waɗete ado a fuɗɗade juulude ko sunnaji honɗi watte ka nder julde ko sunnaji honɗi watte si a salmini anda ko photocopie ɓe woni juulirde bal ɓe anda ko ɓuri hewde ko anda hay ko wiyete si a ka ruku ma si a ɓante ka ruku kon ɗum wiyata ɗon si yaaka sujudu ma si a jooɗiki hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi kon ɗum wiyata ɗon anda mana menen ɗo kamen woni ga hiɗen fellitile kapi sa waɗi photocopie ɗo kaydi taway ko waɗɗa kon photocopie e original on ko gotum kono kala office ka yaaɗa ɗo ƴettuɗa ɗon on ɗon kapi jonnuɗaɓe ko ɓeynnete wonde manna mi yi copie on addanoyan original on a yana e original on ka wonɗon adda jonna on ɗon office ajo ma on ɗon wonɗo ka bureau ɗon jonnama original on o ndaara kanko o waɗa copie ma ɗum o enna hi wat noon copie ma addu copie on ɗo o ƴetta ɗon copie on kono be hollama original on feccere goo juulay ko sifiɗen ko wana copie arata julde nden fewndo ka waɓutuji mayre tottata hakke julde nden hay e hunde ndeya feccere ɓeɗo no juuludeta ɓe andi ko fi hon ɗum ɓe woni juulande hiɓe andi ko waɗɗi kon waɗede e julde nde fo en torki Allah waɗu e nge ɓeɗo haray o wi wo tariku salati ila mata ta'aba salata wa tajharu raka'ati woni wo lima attakasulu an ada'i faridatin wa araka sarukhan ila sahawati mali araka ila salati mughaddiran wa araka muntaliqan ila al-asarati nadaka rabbuka lil-liqa'i bi khamsatin wa taqulu ya rabbi lastu bi'atin akasirun ala man khalaqa al-wara daqa'iq wa ala habibika tahdiru al-awqati ألا تخاف من المنية بغتة وتخاف أن تأخذك في اللهزات
أتراك حقا في الحياة مخلدا فلم القبور مساكن الأموات وفرعون وهامان وغيرهما مدوا ومسيرهم ظلمات في الظلمات ومن الرجال من يواريهم سرى لكنهم أحياء في الجنات فاختر طريقك في الحياة فإنما أعمارنا ساعات في ساعات واسمع نصيحة مسفق تنجو بها من بين أحوال ومن كربات ارجئي لربك ترتديه تذللا وابك بخورا من العبارات والله أسأل أن يذيقك لذة وسكينة تأتيك في السجدات فاغفر إلهي ذنب كل مقصر وارزقنا جبالا من الحسنات oɗo ceernojo waɗani en ɗo yewtere o juɓɓi yewtere nde o wi ko an yon ɗo accude julde mi yi'ima hiɗa tertinde julde ɗo ko ila heya hinde tuma salatoɗa julde hiɗa taƴo fes argol waɗana Allah oɗo ruku e sujudu mo yamirma o wi ko fi hon ɗum woni ngonga meelo e o salagol ɗo e tottugol farillaji Allah ɗi ɗum noon e hoore ɗum ɗo kadi mi yi'ima ko a mutuɗo ko a jumpuɗo ukki e nder mbeleɗe o wi ko fi hon ɗum waɗi simiɗo yi e faade e nde ɗo julde hiɗa potti mi yi'ima kadi hiɗa ƴawa hiɗa ƴellito faade e faljereji toujours subhanahu wa ta'ala o no nodde e fottudugol e makko wundodirgol e Allah subhanahu wa ta'ala laabiji 5 e nder ñallal ngal wal musalli yunadi rabbahu juulowo ko kanko e joom makko nundodirde hita wi'a an won min on mi yatami ala yaade an a heew e maɗa wonande oɗo taguɗoma minitaji yaaru totta wagutu Allah on tawi e yiɓɓe maɗa ɓe goreɓe maɗa ɓen ko ɓe ittete wula hiɗa yaha toon perdina waɓutuji fi juulangol Allah wono gasa ko ƴettete ko minitaji 15 kono a yahayɗa perdina ɗon leer 2 leer 3 e yewtugol fi politique fi ballon fi ko nafatama hande e janggo perdina ɗon dongal waɓutuji kono ɗo haray ɗum ɗon no ɓittanma a hulata nde mayde nde no nanga goɗɗo e juhal a hulata yo nde ɗo aru cifoma e juhal e a yii hoorema wonde ka nder gurdan ɗo ko a luttowo o si tawino ko a luttowo ka gurdan ɗo kon ɗum waɗi si ɗiɗo gaburuji ko ɗiɗo woni koɗanɗe mayɓe ɓen mayɗo ɗo wono naɓede wattine toon ha hande a nanali hay goto no wattina toon o wi mi sali min mi wonata toon ma ɗum o yahi o wi gaano wulima gaano ɓuuɓi si onti hewtoyi tollal ni an a hula fi nde o mayde faamu musidɗo tedduɗo bandiji molanaɗi feƴƴino ka hoore leydi ɗo pilasi maɓɓe on ruttorde maɓɓe on ko e niwre e hoore niwre yo allahu dandu en no woodi e worɓe ɓe andanɗa hoorema feƴƴi ka hoore leydi ɗo ɓe wattinama ka gaburuji maɓɓe kono ha hande hiɓe wuuri e hakkundeji meɗen en yewtiɗo fi wuruɓe en addi misal wana imamu Khazali en addi ɗo misal wana Seydina Omaru e waaɓe ano ɓeɗo way o wiya suɓano hoorema laawol gurdam maɗa ɗan ya faamu gurdam meɗɗan ko sa'aji o wi daqqatugal bil mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani ya faamu oɗo gurdam men ko minitaji e leeruji feƴƴay woni ni woya nanu wasiye laaɓanowo ma yama jo a daɗay e ɗi alhaaliji e ɗi sattedeji yiltito faade ka joomi ma tawa hiɗa yankini hiɗa ɗofti wulla dongal baharuji gonɗi taskoɗa en toriki allahu subhanahu wa ta'ala o wi miɗo tori allahu subhanahu wa ta'ala yo meɗine dakamme e deƴere nde tawata hiɗa wawi heɓude si a ƴettayi hoorema a sujjani allahu subhanahu wa ta'ala ɗum noon haray woya a yaafo insinoɗa wonande kala zunubu e allahu subhanahu wa ta'ala on yo arsuku en pelle moƴƴereji ɗino hewtina en ka allahu okka en gandal
ɗum noon haray musidɗo tedduɗo toppito e julde maɗa nden sabu ndeɗo ko ndeɗo woni unwanu gañagol maɗa ko ndeɗo woni mande ko ɗum ɗo woni programme ko ɗum ɗo woni titre gañagol maɗa on si ndeɗo moƴƴi nde selli haray ko ɗum woni golle maɗa ɗen e gurdam maɗa ɗam fop moƴƴi selli haray ɗum noon tottunde julde ɗo e wagotuji mum sarinaɗi ɗin hara raɓɓinɗinaki e muɗum e sabu ndeɗo julde ko nde ɓuri mawnude ko allahu subhanahu wa taala yettirte ko ndeɗo ɓuri mawnude ko allahu subhanahu wa taala yankinorte e o ɗofte ko ndeɗo kadi ɓuri mawnude ko allahu subhanahu wa taala jokkorte ko ɗum ɗo worta faade ka allahu inchallahu alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da a'udhu billahi min ash-shaytani rajim haray hiɗon geli ko fi nde julde ɗo eno toppitorten julde nde wonnoɗen yewtude hari en ari ha en waɗi ndi juɓɓudi ko o ceernojo ɗo yewti en o wi wonde manna haray woodi yimɓe feƴƴuɓe ka hoore leydi ɗo tawi ɓe feƴƴi kono ha hande hiɓe wuuri battaneji maɓɓe ɗin hiɓe wuuri hiɓe ka tumbo aljanna haray no woodi woɓɓe kadi wana noon feƴƴuɓe ɗo tawa masirahum zulumatum fi zulumati ko niwre e hoore niwre woni battande maɓɓe ɗen haray hiɗen geli nelaɗo sallallah alih sallam no maaki ko waɗi si suɓi ɗen o mawdu julde ɗo ɓe maaki awwalu ma yuhasabu bihil abdu ko waɗete ɗaɓɓitede kon landede e bagasi goɗɗo fof si o hewtoyi yeeso Allah to ko as-salat ko julde nde ɗum ko nelaɗo sallallah alih sallam maaki ɗum wonami haa ka hadise on hatti ɗon en fo hiɗen andi fi makko ɓe maaki si de julde nde moƴƴi haray alhaali on ti on fof moƴƴi si tawi kadi woni julde nde moƴƴaali haray hannde kadi alhaali on moƴƴaali sabu haray ɗum ɗo naɓay e ndaarugol piiji heddi ɗin fof si on ndaari wona ala sabilil misali en yewtiiɗo wona saydna Oumar en yewti fi imamul Ghazali moƴƴinɗo ihya ulumid din e defte heewɗe ko wonaa ɗum en yewti fi ɓe buy ɓeeɗo fof feƴƴiino kono haa yehi ɓe wuuri sabu on ɗum hiɗen yewdude fii maɓɓe nde ɗo julde seede ko nelaaɗo maaki konko nde adete lanndede si nde moƴƴi ara alhaali on ti on fof moƴƴi kala ka wonirɗaa ɗo si a fokkiti iwde ɗon wiya heɗa yaade waya si wona ka meeɗen ma kala ka yaarɗaa a yaadi e walisiije ɗiɗi ma tati a yahii e heen laageeji humma kun keriya on kun jogiɗaa kun wallinaama ka machine tun scrim on holli wonde manna finkaari e doroogu no nder ton anndi ɗum ɗo waɗa haa ɓe ɗaɓɓita piiji heddiiɗi kono so ɓe tawi ɓe feƴƴinii ɗon huunde yaltaali ɓe tawii ɗon no moƴƴi ɓe ndaari jiifaaji ɗi e ko hettii ɗon kon fof no moƴƴi haray ɗum ɗo newinayi ɗaɓɓutugol ko heddii kon ko misal tumon ɗen waɗde kanko sahibul kitabe o wii ya ahil azizi i'tani bi salatika li annaha hiya unwanu salahul muslimu ya toppito e nde julde maɗa sabu ɗum ɗo julde nden ko kayre woni titre ko ɗum woni mande malede julɗo si tawi woni julde ma nde laatike hinde moƴƴi hinde selli ko ɗum woni mana on golle maɗen e gurdam ɗam fof no timmino moƴƴi o wi o yamirima ya tottu julde nden ka waɓutuji mum shar'inaɗi hara raɓɓinɗinaki sabu julde nden ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e noneji ko allahu subhanahu wa taala yettirte o yankinane o ɗofte o ɗowore si tawi ɗum ɗo timmali hara ya andu toujours woodi ko manki hara inchallahu en egga en janggen ayeje nokku ka Allah noddi en fi tabutugol e nde ɗo julde o innata julde kañum ko ɓooyi wo atus salata ko a qiimu ko yo ñiiɓo e mum duumo ɗon a yarano hiɗen andita ka subhanahu wa taala wiyen qad aflaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una o kontini ɗon ha o wi ko allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khaliduna aya ɗimmo ka wonɗen ƴettude ɗon o wiyen ko allazina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna aya tammo kanko subhanahu wa ta'ala o noddi en o wi wa aqimu as-salata wa atu zakata warka'u ma'ar rakiina
o wi en e aya naya ɓon wasta'inu bisabri wassalati wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiina. aya jowabo o musidɓe tedduɓe o wi en wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. ɗen andi oɗo aya si en fuɗɗitike firgol ɗum ɗo subhanahu wa taala wi en malama gadde aflaha gomɗi malama almu'minuna ɓeɗo o kontiɗo e nder on programme ɗo sifaji 10 kono eɗen ƴetta tun sifa ɓurɗen haton jinde on fewdo ɗo o fuɗɗori on ɗum allazina hum fi salatihim ka nder julde maɓɓe khashi'una ko ɓe yankiniɓe. o naɓi ɗon ha o wi ɓeɗo sikkinaka ko ɓe woni allazina yarisuna alfirdausa hum kamɓe fiha nder ton khaliduna ko ɓe ton ɓe hoddira duminede. ayen toriki allahu rahman taala yo allah waɗu e wondude e ɓeɗo. o wi ko ɓen ɓe andanɗa hoore ma ka aya ɗimmo ko ɓen ɓe no gongini ko wirni ko ɓe sutaki ɓe gomɗini allah no mari aljanna, ɓe gomɗini allah no mari yiite, ɓe gomɗini allah no mari malaika, ɓe gomɗini muyɗe allah ɗen e hoore maɓɓe, ɓe gomɗini ko ɓe sutaki, ɓe gomɗini si ɓe waali keɗo ɓe maayi ɓe immitoto ɓe landite ko ɓe golli ko fou ɓe hattaɗi ɗon wa yuqimuna salata ɓe ñiiɗi e julde nde. kono noon ɓe watti ɗon honnum mba ɗum feƴƴi koko men arsiki ɓe ƴetta goɗɗum e mum ɓe nafka fi Allah, ɓe ƴetta seeɗa e muɗum ɓe dépensa fi Allah ko ɓe tawoya. ka aya tanmo wi en ñiiɓe e nder nde ɗo julde totton zakka farlaɗo e jawle moɗon ɗen juulo wondude e juuloɓe ɓe. mawɓe men ɓe no makayno on mono juula hande o acca janngo o juulata yo fellutu ɗe o juulali ɗen wattimo kefeero geddomo juulata. haray ko duumagol e julde ɗen juula wondude e juuloɓe ɓe. kono o juulugol arino joni ha wana wallahi a fotta e goɗɗo ka jaami'u himo ari juulugol o yettoma min ko tati tummi woni juulde ɗum ara ko wagotuji tati handi wagotuji tati o yettaki so wari o yurmi ha o wi subhanahu wa taala noddi en e aya go o wi wasta'inu ɗaɓɓire ballal wallitore e ɗiɗo fiyakuji gurdan bisabri muññagol watton ɗon muññagol wassalati e julde nde muññe juulon ko ɗum waɗi sinelaɗo ma kono mimmi waɗi ɓuuɓe ndam ɓernde anden ka julde ko ɗum waɗi ɓe sokolirino e alhaali o e aduna e koro kara e ayɓe e koso kasare ha ɓe nodda e kisan saydina bilal alayhi salam radiallahu anhu ɓe inna fowtiniri en julde nde noddini juulen o fi on ɗum o wi wa innaha no nde e julde la kabiratun illa ala alkhashiina ko sattude si wona ɓe yankiniɓe yo allah waɗu e yankiniɓe. aya jowabo o ko e ayeje ɗe ƴettuɗen ɗe allah no nodda en ɗo o kadi o wi wa aqimu as-salata ñiiɓe e juulugol ngol itton zakkaji farlaɗi e jawle mon ɗen ande kala ko ardinan ɗon wonkiji moɗon ɗin e moƴƴere on taway ɗum ka Allah. kala ko ardinɗon e moƴƴere on taway ɗum ka Allah. aya jeegabo allahu subhanahu wa taala noddi en ɗo kadi o inni o ko onon yo jawɓe jeeyede ka Allah wallitore honɗum muññagol e julde ande julde nde ko ɗum ɗo gasata wallitorde on e alhaaliji e aduna o fiyo alhaali mum o moƴƴi ono yewtirɗen noon faame noon Allah kañum no wondi e muññiɓɓe ya ayyuha allazina amanu sta'inu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin nokku goo wi hafizu ala salati rene e julɗe ɗe wassalati lwusta reno ɗon e julde hakkundere nde wa qumu lillahi ganitina immano ɗon Allah alhaali wonde moɗon ko on toƴƴiniɓe haray yimɓe buyno waɗa hayale o salatul wusta si a wattani yiili piiji 5 julɗe ɗen ko ɗe 5 julɗe ɗen waguto ɓe no wawi wonde ka hakkunde fi hon ɗum si a fuɗɗi kontude e fana par ce que hadisaji heewɗi no tabiti ko fana ada juulede waɓutu farilla
nelaaɗo sallah sallam yeƴƴiti wi sallu kama ra'aytumuni usalli. sa ƴetti fana goo alansara ɗiɗi haray futuro ari salatul wusta. ok sa ƴetti a fuɗɗi kontude bimbi a wi subaka on goo ɓa ko ɗon woni ñallal ngal ko fuɗɗi ala fana on ɗiɗi alansara ari ka salatul wusta. ko faalɗe wiide si woni piiji joyi kala ka iwruɗa be goɗɗo wona ka hakkunde ko ɗum woni ya toppito e julɗe ɗen fuu. sabu haray a nana e woɓɓe kanno waɗa ɗo khayal enna menen min si ami heeɓi alansara on haray gasi ɗon anndi on yaafoto yettesoɓe buy ko noon gerdata haray ɗum ɗo kadi ko faljere hiɗen anndintinaɓe yiltagol. eyyi inchallahu haray o yilti kadi o wi kanko subhanahu wa taala yaya jeetataɓo mo ƴeɗɗen ɗo o wi ko onon yo jawɓe jeeyede ka Allah ɓe golli golleji moƴƴuɗi ya ayyuhallazina amanu wa amilu salihati. ko golle wonɗe noon woni golle moƴƴuɗe ɗe ko golle yamiraɗe ɗe. golle wata wonde moƴƴi hara ko an tum wi ɗe moƴƴi ko taw be ɗe yamire allahu subhanahu wa taala on yamira ɗe nelaɗo makko on radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam o yamira golle ɗe. si tawi na ɗum ɗe wonata moƴƴe na tun an a wi hiɗe moƴƴi ɗe wonirta moƴƴe. o wi wa amilu salihati wa aqamu salata ɓe ñiiɓi e julde nden wa atawu zakata ɓe totti jakka lahum ajruhum inda rabbihim. ɓeɗo no jogii récompense maɓɓe on ka Allah maɓɓe on hiɓe woni sir wonde manna tigi tigi ɓeɗo ɓe hendoy to joddi maɓɓe ndin ko siɓe yiwi ɗo haray mana pension maɓɓe on no timmitis ɓeɗo kulol ala e maɓɓe fewde ɓe wiwata ɗo wona kamɓe woni suniɓe. noggo kanko subhanahu wa taala o wi en ka aya jeenayaɓo wa aqimu salata wattaquhu. hule Allah ñiiɓon e juulugol. hule Allah ñiiɓon e julde nde. ñiiɓe e julde nden hulon Allah. o wi ko kanko Allah woni kaka makko toon woni ko on foppo wa yaho toon mooɓoyoɗen janngo. en torki Allah hewtugol meɗen toon e haray hiɗen ko e malaɓe. ƴetten ɗo daroɗen inchallahu yoga e hadisaji wa tati ma ɗiɗi fi ha hin yuugol o accuɗo julde andinten ngomo yo yilto. an ibni abbasin lamma qama basari qila nudawika wa tada as-salata ayyaman qala la inna rasulallahi qala man taraka as-salata laqiya Allah wa huwa ghadbanun alayhi. ibnu abbasi yo Allah on wele ɓeyɗo gandi ko sahabajo tedduɗo o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno yo Allah okkormo faamugol deftere makko nde hemo e barki makko himo yaltinani en gande heewɗe ko yowiti e kaaɗo diina himo waɗi tafsiruji e piiji ɗin fof ɗon andi oɗo kadi ko ɓiɗɗo bappa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam abdoullahi ibnu abbasin o wi tuma nde darnano gite am ɗe andi o yahuno o woni ha o wumi wo mi wi'a ɗo gala docteur ɓe wiilan wo min ñawdete kono accita juulugol ngol balɗe mana hay sa juulay hara a eɓɓay tum ɓa haray a wawata hara a eɓɓay tum. o wi no kanko ibnu abbas o wi mi watta ɗum laa o wi ko fiyon num wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kala on accuɗo julde o hawroya e Allah hara Allah no tikkanimo. kala accuɗo ɗo o juulaali o hewtoy ka Allah to o hewtay o tawa Allah no tikkanimo. wa an ubadata buni swamiti oɗo sahabajo kadi ɗaala o maaki awsani khalili waaji kelan giɗo an on yani ko rasulullahi woni wiide o waaji kelan piiji jeeɗiɗi e nder ɗin piiji jeeɗɗi o wiilan o taami kasudu Allah hay e hunde la tushriku billahi shay'an o inni wa in utitum haysi on taccama o wiilan taw kafudu Allah e goɗɗum haysi on taƴama ma on sunnama ma on fempama e leggal taw on takkudu Allah e goɗɗum. o wi kadi o taw on accutu wala tatruku salata mutaammidina o taw on accutu julde nden hara on tewi. o wi ko fiyon ɗum faman tarakaha mutaammidan fagad kharaja min al millati wo haray kala accuɗo julde nden tawa o tewi pas o acci julde nden hara o yalti e islam.
ɗum woni millatul islamiyya. ɗum ɗo nami wi ɗum musidɓe tedduɓe ko sahabajo ɗo o wi kadi wala tarkabul ma'asiya ko taw mun e waɗɗitotoɓe bakkatuji tun sabu waɗɗitagol bakkatuji ɗi tikkinayi Allah fa innaha sahtullahi ta'ala tikkinayi Allah wala tashrabul khamra wata on yaru beere kadi on yaru beere few fi hon nun fa innaha sabuno beere nde ra'sul khataya ko ɗum woni hoore falji ɗin fof no wirno en to no ra'sul amri ko al islam ɗo kadi iɗon andi beere nden ɓawti mum wona menen ga hanki taranti en no wetude hannde ko waali kon e alhaaliji ɗin e waalaɓe sottinede adeɓen iɗen andi ko honɗum waali ɗen soti ko ɗum woni alhaali beere nden haye junngo mo tawi wona julɗo naafi noon siko julɗo wa an jabir bun abdullahi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ووي كوني hakkunde gorko e shirku e wontugol kefere ko accugol julde ne ɗum ɗo ko jabir bun abdullahi woni ko fillani en ɗum ɗo ɓe gandi oɗo kadi ko sahabajo tedduɗo hiɗe gandi alhaali makko on ko kanko nelaɗo nelnoyo yahu o lontoyo e saare goo kaɓe hettuno toon ɓe gandi ko nelaɗo yamirnomo kon wonde heɗa yawde tawoya yimɓe jooma defte haray ko on no yamirtaɓe taw koɓe seedi to Allah ko reweteɗo eɗen gandi daiman haray ko hato jinnen ɗo koye fiinde julde ɗo an sawbana aidan qala oɗo kadi wi sami'tu minani rasulullahi yaqulu bayna arrajuli aw qala ma o wi bayna al abdi wa bayna al kufri wal imani as-salah fa iza tarakaha faqad ashraka o wi oɗo kadi minani nelaɗo no maka ko woni hakkunde tagaɗo ma ɗum jiyaɗo hakkunde gorko ma jiyaɗo e ko woni hakkunde makko e keferaku ngun e imanu on ko julde nden so acciti julde aray o sirki hiɗen andi enen tigi e haala meɗen laaɓu ka poyi ko wiyete ko julɗo si on ti juulata haray wona o julɗo na o gandi na waqidul islami no woodi andi ko ɗum buye jedata joni sikka tun si a naati e ɗo haray gasi hiɗen andi kadi ɗo i organisation ji wonɗi annon ɗo fof sa yeya windi kaɗo e organisation ila ñande windiɗa hiɗon haldi ko honɗum mo kala ittata siko yontere siko ñallal siko lewru an ila ñande windaɗa ha hande a rewtira alton a tefaali fimum a landaki si tawi woni hara hewtoyi ka ndimɗe on organisation sende hakkunde membre ɓe ɓen a heɓata par ce que a ala to sa yalandike ɓen nayi an ka winnoɗa ɗo ko windagol ngol tu ko ɗum wasine laaɗo maaki la ilaha illallahu ko ɗum ɗo woni saabiwal aljanna o ɓe maaki kala on sakkitori konngol mum ngol oɗo la ilaha illallah o naata e aljanna alhamdulillahi o ƴetti o saabi ɗo o jonni en fof enen umma islamiya o umma wiyaɓe nodditiɓe ngol konngol ɗo kono ngal ɗo noon saabiyal no woodi woɓɓe meɗen hara no danki saabiwal ngal no moƴƴintini ngal no mari ngal ha moƴƴi ngal wuja nebban hingal jalbi ngal ɗo ka wallinawo ka ukka e nder laaki ka suudu ma o a sotta e naata no woodi woɓɓe ila hendino saabiyal ngal no yejjiɗi fi maggal woɓɓe hay kiino woɓɓe no iri ngal hay e leydi ngal fof ngal kornino ha ngal taƴi ngal ñaaminoke ngal lanni kon to an wata ɗum ɗo wata sottande ma nde kadi sottata ta en ƴettu ko en naɓanta ko hoore men sikken Allah kañum jaɓay ɗum haray no metti fi haray hadise sakkitoro mo wonnen ƴettude o ko hadise ibne abbasin o maaki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ural islamu wa qawaidu ddini talasa islamu kañum mandorama janngama famama e tugale muɗum tati ussisal islamu alayhinna ussisal islamu koye ɗeɗo tati woni ko islamu o maha ko ɗo woni didodi ni ko ɗo woni sibasuman on o wi man taraka wahidatan min hunna kala accuɗo gotal e ɗe fa huwa biha kafirun halalu dami oɗo ko kefero no dagi ka ƴiƴam makko hibbe goo
shahadatu alla ilaha illa Allah seedagol wonde reweteɗo wala sila Allah ko kanko de nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam goo wassalatul maktuba e julde farlande nde wa sawmu ramadana e horugol lewru suumaye ɗiɗo piiji tati ko ɗum ɗo woni diina jogiiɗo e diina miskinu e diina fof on anndi ɗe tugale ɗiɗi heddiɗe ko si tawi hiɗa mari feere yaha hajju ko siɗa mari feere yaha hajju si a maayiɗo Allah o ko raalima feere no yaara tottoya on farilla hajju ɗon an e makko on alaa question fii ɗum par ce que o waɗu tun aya on woni ko limanistata si a maayiɗo kadi e ndeer ngurdam ma fof a ittaali zakka si tawi a heɓaali woni ko ɗum haɗi itta an e Allah o mara on kosto wonde konndugan no itta jakka a heɓaali kono julde nde Allah ko reweteeɗo gooto tabitaa ɗon julde nde siɗa selli hoora lewru suuma e ɗiɗo ko diina ko ɗo diina kam woni ko maha wonaa min wii ɗum ko ibnu abbas en toriki allahu subhanahu wa taala yo allahu lanndo on waɗu en e ɓemɓe o mantika qur'ana makko o wi ko mimman yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana ɗo noon arayno mi wirno noon ara nun e ko yiɗuɗo tun woni yewtude wonaa sehra ko ganndo faljereji no toon haray ko immorde e min haalɗonge seytane so tawi woni en heeɓi ga yoga e ko waweten naftorde ko immorde e Allah e moƴƴere makko nden ha e nelaɗo makko on haray kala palji ko on toon mi toriki o yaafagol haray eɗo gandi hano wino to waɗallama salima mixaru haray miɗo haaɗa fewn ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh saade mode o jarama e albarka boy min toriki Allah e Allah lanɗo yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude awa assalamu aleykum sar waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama Dieng nala toon yettude Allah sadio no jentiɗo miɗo hiwro ɗon oustaz assalamu aleykum wa aleykum salam ya cheikh hayyakumullah jazitum khayran wa iyyakum wa utimtum lahma tayrin wa zuwijtum bil huril ain awa gazi hare miɗo mari landal gotal ɓayi ko 15 minutes o kuɗon watta mi ñamuɗi min tun landal angal est ce que hino sella mo juulata yo o juulire hersa mawɓe makko ma hersa siɓɓe makko ma ɗum hino hanaka o surre e ƙabru julɓe juuloɓe ɓe jasakumullahu hayran wa iyyakum haray o si tawi woni hara ɓe ari ɓe qirrike wonde manna ko julɗo mo juula ma ɗum imo woyi juulude haray ala hatta o du'ane on anndi julde salatul janaise ko julde nde ala rukuwu e sujudu o wattine ɗon amruhu ilallahi amma noon si tawi woni o arino o qirritike wonde o yalti e milla islamu on kanko pottike ɗum haray ɗum noy wona hadise mo sakkitorɗe mo ibnu abbas fillani en on haray si on ti acci ɗiɗo piiji tati haray ko keefeero ko dagiiɗo hibbede ƴiiƴam mum donc haray ɗum ɗon o watake e juulede amma noon fi surrugol mo e ƙabru julɓe ɓen si tawi woni ko wiiɗo la ilaha illallah wonnoɗo juulude hannde o acca janngo wona tabutuɗo e julde nden himo wawi suulerde kaɓuru julɓe ɓen fiyake makko on accido e allahu subhanahu wa taala taguɗo mo si tawi noon woni hara no woodi ko faamuɗon ko ɓuri ɗum ɗo tawi min komi wiiɗo konko faljere haray wallahi wurten jasakumullahu khairan assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah namu saade ɗo min ƴettude landal gotal arngal men ga sonnajo goɗo landi wo wondema si tawi hara joni sonnajo e moodi mum no wondi hara moodi makko hara liɓantamo dépense okkortamo hunde donc hara ɓe yiidi wo fayde hara welo welo alaka suudu moodi makko noon haɓɓa o weltantomo hara kanko kadi o weltaki o hara moodi makko kadi no yennaymo tun huɗamo haysimo juulude wo inna sida faala wota juulɗo mbayɗa ande aljanna ma ko kali koye ɗen woni hara no huɗamo tun wono huɗamo wo yalli ɗum ɗon waɗay on kuddi nanggaymo ka joni ɓayɓe inni si moodi ma no monanima hay sa juulali yo accuɗon juulugol he ɗon ko darete ɗum alhaali modi bo makko won monaniɗo mo
d'abord ko noddeten kanko suddi ɗo ko yo geru ha moodibo makko on weltanomo o ƴeewa alhaali moodi makko on ko honɗum woni hadde o liɓanamo dépense komo jogii o sali woni ka o ala fewndo ɗo fewndo o jogii no hari wowi liɓude ka o wowa liɓude oɗo alhaali ɓe hakkunde makko e moodi makko o ƴeewa ɗum ɗo hata moodi ko woni hadde moodi makko liɓanamo ko ɓay o ala amma wigol moodi makko no huɗudemo yennamo ma ɗum wiya hay o juulali aljanna on ko si tawi woni hara kanko moodi makko taw ko ɗoftiɗo Allah tawi woni kanko tigi ko ƴagganɗo Allah subhanahu wa ta'ala ala ta'ata li makhluqin fi masiyatil khaliq wata ɗoftade tagaɗo wondude yeddugol Allah tawi kanko tigi ko ƴagguɗo o ɗo wara yamiroji Allah ɗin o woɗɗitaki haɗoreji Allah ɗin ko arata ɗon oyna wayo si a juuɗi ko ni yeni ma ko ni yeni ɗum ɗon ko mere wata gasude Allah nangirta goɗɗo ɗum nangirtamo kanko ɗum ɗon kono noon koyo ƴeew ha o anda alhaali moodi makko on tigi tigi o gera ha o ɗaɓɓa welaye moodi makko wondude e welaye Allah o nam naam par ce que mi landitinomo min mi andi si mi landal ngal landama ɓe landoto ko fiyonno ni wo moodi makko jaɓata juulude wo salligota ko juulata donc moodi makko kadi no yiiɗi yaltugol e ɗaɓɓugol sonnaɓe kene wo ko ɗum ɗon fof wattara ɓernde makko nden kankan no uddi on ɗon haɓɓa noon o weltantomo ɗon noon si tawi himo wawi wonde ka dewgal ɗon kaako honno o gerdata ɗon on haray muran ɗum wattitama e sooke makko saabu haray en yewtiɗo wiɗen ko woni hakkude tagaɗo ma jiyaɗo e keferako e sirku ko julde nden tawni moodi makko mo wondi ɗon on ko guindowo mo juulata muran ɗum haray no watta e sooke makko saabu hon ɗum hiɗon andi Allah no yewti en noggu o ni la hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahunna o wi wona kamɓe ɓeɗo rewɓe ɗoftiɓe jeyaɓe sangiɓe e ɗoftiɓe Allah subhanahu wa ta'ala newantoɓe ɗoftaki Allah ɓen wona ɓe ɗoftaki Allah ɓen kadi newantoyo ƴettu ɗoftiɓe Allah ɓen koko laaɓi poyi ɗo haray situation on si tawi ɗum ɗo koko hewtimodi makko ko yo geru simo yiɗimo o gera ha o yilto e mu'um si tawi woni o daari o tawi on ala yiltade haray murannu wattama e soke makko hara islamu kañum ɗo suɓinino mo déjà ɓurnanino mo no gerda ilaneɓi kono noon haray ko ha ɗo wawi te yewtude en wata feƴƴude ko heddi ko tawi no woodi to wallitotoɓe en haray ko ɗum watti min no wonɗo yewde on ko yiɗuɗo wona tawi hara ko gandal tiɗugal wona ɓaarede e mum yewte assalamu aleykum nam waleykum salam wa rahmatullahi awa min udditande hikki ɓen ɗon kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi ɓeɓe numéro mum sakkitori ko ne honno 948 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi nam ustade no jeeli assalamu aleykum ustade waaleykum salam ya uktaya alhamdulillah ala toon eyi honno min kadi ko question mi mari ɗo wono no o ɗuma fendane no hewtiri ɗo ni ɗum woodi hara amiɓe an addanaɓe lan innalan ko suwetalan bonani quoi joni noon min noon mi andino hara suwetugol ɗum ɗon ɗum moƴƴa entre men enen julɓe ɓen joni noon kamɓe noon haray ɓe addande lan mawa no siɓɓe an goni joni noon mi humpa andude simi jabato ɓe minna merci kayo mi accitir noon tun haray mi saayo hiɗon wawi wadde piiji ɗiɗi laaɓo ɗi pos jaaboɗon ɓe wonde manna min wona hitande anni wona bonane anni an kadi a duwaka wadde ɗum yilto gonti artiɗon mo e haqiqa on wiyonmo wonde manna tawtugol ɓeɗo e iidije maɓɓe ɗen e guindugol maɓɓe ñaama koɓe ñaamata kon naata kaɓe naatto ɗon ɓorno koɓe ɓornoto ko wowla koɓe wowlata kon ko ɗum woni tawtugol ɓe milla maɓɓe on wiyonɓe onon on tawta ɗum ɗon islamu meɗen o yamira ɗum si tawi woni hara no newo yewtirgol on tigi noon si tawi woni newota ko waɗon ko sakkitiɗon makude ɗo kon fankon jokkon haji mo kono ta on tawtuɓe e nder mum few sabu haray ko angal gandal e majjere wona waɗirede kono no woodi e meɗen noon buy si a yeetike ɓe tawa ko probléme ngo kadi ɓe woni min minandema ara ɓe mijotora an on adumannike
ara on jarama albarka fu yalla yobon ko ɓuri e moƴƴude allahumma amin on kadi on jarama yo Allah ɗuɗɗin sifaɓe moɗon allahumma on jarama nam oustad ɗo min jetta dandal gotal kadi argal ga ɓeɗo kadi sonnaɓe maaki wondema wo bureau maɓɓe feƴƴini wo bureau maɓɓe noon no acci ɗon haray no jonnunoɓe ɗo kanŋe fiyoɓe moƴƴintin kanŋe ɗen joni noon bureau maɓɓe feƴƴini e nder ɗum kono joni haray hiɓe mari nene gotoɓe noon wo joni noon ɗen ɗon piiji ko wonno kon ton ɓen ɓe sendi wo joni noon konko ɓe jogui ɗo joni si ɓe wawi ƴettude ɗum kamɓe ɓe miiji wona naɓugol ni ka flawa asa wona woyndu ni koloyru ni waɗa do ko wonata sadakatul jaariya ka koye ɓe ƴettu haray ɓe jonnitoya musidal ngal haray ko woko honɗum conseil ton ɓe ɗon ok haray en torki Allah yo hawrindin en hiɗon gandi annelaɗo makino fitelen maɗon ɓe maki inna allaha qad ata kulla zi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin o jonniti kala durwa mum a wata wasiyanade ronowo ɗum noon ko addi ɗen ɗum ko hollugol tun ko honno yatageɗen ɗon koɓe tawaɓe ronoɓe ɓen si tawi woni hara hiɓe faala hiɓe wawi tawtude nene gotoɓe maɓɓe ɓen ɓe tawta si tawi hiɓe mari ben e ben maɓɓe ɓa haray ko kamɓe ɗo hani ronude yumma maɓɓe ɓe yewta ko honno ɓe gerta si ɓe faala ɓe senda si tawi noon woni hiɓe wawi yondinade ɓe yaha ɓe asana ɓe kolorru ma ɓe waɗana ɓe juulirde hay ko juulirde tabata ko 3 métre carré ma koɓe heɓƴir wo ko ɗum ɗon heɓata ɓe waɗi ɗum ɗon sadaka zaria ɓe waɗi ɗo ɗum ɗo ko fi yumma maɓɓe wallahi baraji ɗin hewtoyaɓe haray koko ɓuuri moƴƴude hiɓe no fota tek si ɓe sendu hakkudeji maɓɓe koko ɓe jeeyi ɓe sendi si ɓe waɗa yumma maɓɓe en sadaka haray koko ɓuuri moƴƴude ɓe waɗi haray ɗon ko ha ɗon huuɗo e faweten yewtude fi nden lowre ɗon ga sijo inchallah sikki aray minti sappo on timmine darallero ye joni ɗon wawi ɓedde ɗo landa gotal pettenene hajji haray wallahi on weltanama e hoore soɓe ga si joni mi udditande goto sadi na probléme inchallah ye udditade goto donc na assalamu aleykum natirɓe ɗo email Fatoumata Diallo waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jarama hajjay on jarama na ala toon jam tum na ala toon alhamdulillah oustaz en no jentiɗo awa assalamu aleykum oustaz wa aleykum salam on jarama de na ala toon ɓe gureji meɗen toon jam tum ara min kadi miɗo mari ɗon question fii ko yowodiri fii joni par exemple hara hiɗa juulude kono hara ko naafiilo wonɗa hara hiɗa ƴetti par exemple juulugol darɗe 4 ɗen joni noon yejjita jottanagol honno darnde ɗimmene nden fii ka tayyagol immanoɗa nde immanoɗa darɗe ɗen 4 noon hara a jottanade wo ka sakkitorde tawa noon hiɗa andita noon e nder ɗum ɗon wondema a jottanonoki ɗimmere nden joni hiɗa andi ɗon hara hiɗa andi ko ya tayo ha gayna e sujjita ɗon ɗe ɗiɗi si salmina e nder noon ko pilota kon kadi le maɗa yijjita limuya hara sujja no yaari salmina immon kadi hara ka duwa wadde voyage joni noon a yaltay ka ma harana e leer waɗu par exemple aɗa kono e fondere bindi ni yaltaka itango voyage e kono hutomo kokkude seeɗa mi ala hendade on ko laaɓi mi anda to gonno mankani mi laaɓugol ngol seeɗa allo salamu aleykum ono nande naam miɗo nande joni kono nanede mi ala nande ok min mi awa ko question ngara noon ko fiika julde naam mi nani ɗum ɗon maɗo ɗon on tiyara ok on nani on ɗon awa mi nani on kosomo mi nani ok awa question an ɗimmon ko harayɗa fokkitini voyage
joni harano ay alta ka suudu ma harana leer wagutu subaka on feƴƴino fanasi wa wano 11 suudu joni noon hara ko honno wawata juulirande ɗen ɗo wagutuje par ce que aɗa anndi ɗon ha hewto yaw fana on tawete ka laawol alam saram kammaga laawol futugotumaga laawol dañjinaki e heɓoyega juulde nam ok hara joni ko noon tigi gadata ɗon awa ok on gayni landal moɗon ngal lande mon ɗen eyi mi gayni awa gasi yo Allah o hawrindi e ko yiɗi o wela fi telemma kana fiilaɗa telemma kana fiila hiɗa wawi juulude darɗe 4 salminago woto hara jooɗaki hakkundeji majje hiɗa wawi juulude darɗe 6 salmina hara jooɗaki hakkunde majje hiɗa wawi juulude darɗe 6 salmina hara jooɗaki hakkunde majje haray hiɗa wawi juulude darɗe 3 si tawi woni ko jemma ni sana safi witiro hiɗa wawi juulde ɗe 3 kala kontina hara jooɗaki hakkunde muɗum salmina foppo muɗum no sella si tawi woni ko sunna wonɗa juulude na fiila amma noon si tawi ɗa wonduno e annuye juulugol darɗe 2 jooɗoɗa tawiyoɗa salmina wano makirɗon noon jiiɗoɗa kadi darɗe 2 jooɗoɗa tawiyoɗa salmina a yejjiti a juuli ha gayni darɗe 4 ɗen hiɗa duwano wadde ɗon sujuudu on si salmina a yejjiti ɗum kadi a salmini haray ha hin koye a sujju ɗon 2 hunde fawakima a gayni ɗon ɗon haray ko beruɗon woni ko mi humpiti mi faami e téléma nden ɗon toɓɓere amma si tawi woni on fokkiti yaade ka moɗon hiɗon iwde ka mon seeno ɗon voyage on ɓoroto wana 10 heures 11 heures fana heewali haray ɗon on habboto ha fana on heewa haray be on ti habbo on andi laɓɓinagol ngol salligoo hebilano fi waɓutu on koye juuɗe meɗen enen yamiraɓe ɓen yo juulu woni kono addugol waɓutu on wonde waɓutu on taway en maronka en tawde ɗum ɗon koye juuɗe Allah woni a wawata juulude hara waɓutu on hewtali fi tun hiɗa fokkiti haray be acci ha waɓutu on hewta haray ɗon on yahoɓen ɓe seenoto ɓe habbo ha waɓutu on heewa hiɓe wawi noon pottinde fana on mana ka fana on heewi ɗon siɓe yalti ɓe fokkiri ɓe wawi pottinde fana on seeɗa ɓe hawtidiroya e alansara on ɓe hawtita ɗi 2 kala ɓe juula ɓe waɗa ɗum ko arabu ɓe wiyata kon e haala maɓɓe jam'u ta'khiri mana hawtugol kono hara ko nennugol ma ɗum hiɓe wawi yaade fewdo ka fana on heewi ɗon ɓaɓe fokkitino ɓe yalti ka wasi ɓe heeɓi ɗon ka ɓe juula hiɓe andile alansara on no kasaka ɓe ɗon ko heɓde ko ɓe juula fana ɗon ɓe watta ɗon alansara on jam'u taqdimin ɓe wawi waɗirde ni fof kono haray ko ɓe ɓe habbo ha wagoto on heewa si ɓe juula e wata julde hara wagoto on heewali waɗo wirden noon heɓinanagol julde nden koye junngo an juulo on woni kono addugol wagoto on koye juuɗe Allah woni no wawa wonde on ɗon faalaɗo juulude ka on ɗon waɓuturon kamo tawde ɗo wawa wonde tawa mo andi si tawi woni hara misal neɗɗo duwaɗo juulde fana o woni ha fana on hewdi fewdo ka juuleteɗon o juulali o maayi hakkunde ɗon e alansara Allah subhanahu wa ta'ala nangatamo fi on fana ɗon par ce que mo jogii waɓutu yaajuɗo ka o wata juulde fana on hari o juulali tun woni Allah accanaymo ɗum ɗo fof ko wonnen yewturde ko hollugol hawrindingol kanko juulo on e sayi juuleteɗo on addugol sayi on ha tawamo tawa mo heɓili fi juuɗe kon koye juuɗe Allah woni na junngo kanko juulowo on woni ara be ɗum ɗon habboɗen ko ɗum waɗi si Allah wi en inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan julde wonande jawɓe jeeyede ka Allah ɓen ko waɓutu waɗanaɗo ko nde farla nde waɗana waɓutuji ka wonnen yewde ɗo ni menen kamen won ɗo no heddi seeɗa ɗo yo geeƴe ɗe yolu ɗo ko hawjuɗa o ko hawjuɗa wata immade min kamen won ɗo mi wata immade ɗo joni min a bom mi juula e ɗo geeƴe ɗen mi juula subaka mbe mi habbo ha subaka o ngara si mi juula assalamu aleykum alors oustaz ko wono voyage on ko hakkude aéroport nga
donc har awata heɓoyde fayda ka juula par ce que iwata ɗon a ƴettat bus wono leer ɗiɗi aɗa ka nder bus ɗon a wawata ɗumannade hewtoygol ma ka aéroport kadi a naati ka aéroport ɗumande aéroport ɗum ga keedi ko men ɗo kamen gami tan woodi kayne ɗon ka juula ɗon fayda wona ñalla ngal fof hara a juulali fana on a juulali mo alam tara on a juulali mo futuron kadi mbeɗa hewti aka fof ɗon hara futuron fayda joni ko geeƴe wolte fimuɗo min noon ɓay mi ari haa ka aéroport mi woni haa mi tawi moodi mi futuron kadi boutique mi juulali fana mi juula alam tara mi yawno ɗum ka douche mi salligi mi ari mi anni julde nden kadi jooɗi ɗon par ce que alaa ka mi juula on mi filitoto ɗen ɗum ye on anndi julde nden si on tiina waawi daraade sellata ka o juula himo jooɗi ɓe mo dara o juula kono noon wona aéroport ji ɗin fof nokkuyel ɗin fof Allah waɗanino en nelaaɗo maaki allahu rahmane taala waɗanilan leydi ndin fof masjidan wa tahura si waɓatu heewi tun a heɓii ka daroɗa juula hay wopuɗa qibla on si a juuli a andaali ko ɗo qibla on woniri haa on wagutu ɗon feƴƴi allahu subahanahu wa taala jaɓante kala ka wonɗa a waaway heɓude ka juula ɗum ɗon si woni wagutu on heewi a heɓay ka juula si tawi woni hara koye nder oto tawi si tawi le a heɓaali few wona ɗin wagutuji ɗi wi ɗon no wona fana e alansara e futoro a hewti ka ma hara ko geeƴe fewndi a salliggoto haa moƴƴa juula fana juula alansara juula futoro juula noon geeƴe fewndiɗɗen ɗum kadi si tawi woni ka yahaynoɗa ɗon no yahi kilo a yahi wona environ kilo 60 hiɗa wawi juulde fana on hara ko darɗe ɗiɗi alansara on hara ko darɗe ɗiɗi hiɗa wawi juuldude ara a ɗuyto julde nden yaani kono be habboɗa ha wagu toon heewa si tawi kadi a heɓay ka daroɗa juula ko ya daro juula hiɗa wawi ko ya a daro juula ye haray nokkeli goo ka aéroport toon no woodi nokkeli goo ka juule haray nokkeli goo no woodi wona ka aéroport ɗaaɗe ɓe hollanno ɗon ka juulete tawi no moƴƴini ha Hollande aéroport maɓɓe ɗon ɓen ɗon no woodi ka juule ɗon nokkel buy si on landike haray méditerranée on no woodi ka juule tawi ala ka salle d'attente ka wonɗa ɗon hiɗa wawi juulude ɗon tawi woni wagu toon yaajeɓir ka juula ɗo yawion on ɓennu are ƴawon yahon oustage on jarama boya albarka yalla windama on jara naam oustage en o joni omin acci toon ɗo ɓay haray ko halduɗen kon timmi joni he modi wallahi on jarama nani ɗon kelɗi fe yo Allah ɗuɗɗin sifaɓe mon da onon kadi on jarama albarka boye haray yo Allah lanɗo waɗa joddi aljanna on jarama wimeɗen salmina musidal men ngal foppoto ɓe nana inchallah aray min salmini men kadi musidal ngal fof to e ɓengude monɗen ɓe fof maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam naam assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɓe julɓe haray no gelorɗon noon haray ko ɗo bayanan woni hattude hannde inchallah haray ɓe jaabe buy no ɗomin nelanoɗo jaabe ɗomin nelanoɗo lande buy tawi kadi no goɗɗe kadi no afisi ɗo kono joni haray on yaafoto yande inchallah haray yontere hannde kadi inchallah haray karmakoɓe men ɓen kadi si natani yontere hannde ɓen ɗon kadi jaaboto bere koɓe Allah newnani ɓe o inchalrahman haray kadi buy landi noddi lande tike fi si tawi bayana ɓeya docteur wuren ukkaka ka YouTube haray ɗo min yaafi noon ɗon kadi ko retardé kon seeɗa kono inchallah joni ɗon wawi haray yahude à partir de si 30 minutes ma leer goto feƴƴiɗo haray bayana on hewti ka YouTube inchallah haray yimɓe ɓen torama yande yawgol visite YouTube ji ɗin daara bayanaji ɗin daara ɗuma wona defte firade ɗen ko woni kon ton haray min torike kala daaraɗo kadi bayanaji ɗin haray ko welimo wo mo wawi wadde j'aime ma like ko ɗumanni o inchallah haray ɗum ɗon kadi wallitoto men moƴƴa ka radio ga haray en hatti ɗo hande en torike Allah yo Allah lanɗo on yiɗɗo en fopp okkora en aljanna hara fottindina en fopp ko aljanna ɗo ko aljanna makko kanko Allah haray min weltanike on fof min torike Allah yo Allah weltanen en fopp meɗen haray en hatti ɗo hande laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal